Salam semuanya, nih sukses ya. Saya puji debata di bain asirohan. Nah, tok tok basa dina satino pa nah riyama hitabe memuji de bata asesado nuwa dosa tai dibain. Ayat 2 ya, disuruh debata. Disuruh debata anaknya Yesus Kristus jadi macai aga dohitaon ditobu diposa Yesus dosa tasa sude asa muda naik tahias hitabe. Ayat 1 lagi ya, saya puji debata. Saya puji debata di bain asirohan. Nah, tok tok basa dina sati nopa nah riam hitabe memuji debata tahias hitabe. Udah bagus. Good job. Good job. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good job. Good job. Itu saya tulisan saya ulang tahun. Cantik kan? Baru tadi nomor 3 ulang tahun. Itu yang di sebelah. Yang di sebelah. Good job. Salam, selamat pagi, sukses ya. Dadah. Thank you. Udah banyak sukses sekolah. Ya, sudah berapa? Sudah berapa?